clear tu te chibai le vekule politics khel tur chuan politician bok hi an lo tha kan ti fowa adik chi ani politician thani tur chuan mo phut na le ti lo tur kan hria tanga ya pong po fel le thadrungot po hi alo ni ber lawani sarkar na thok tur pon le khathiam te nge an lo tha kan ti nga mangai ta a thiam na le thorim na mang nge ya inziak tling te chu an na thwa pon taima in sum lovin aram le nam an vei tel thinani sarkar halak chungchanga po kan film khur chhozela thillom om takani ni mithiam le mitra eiru lo na zong politician tha kan ni vek theilawa seat point min dai lawani Mizoram chuan MLA seat somli chau kan neya chu wangin ramtan enge itang kai ve theina enge italen ram siam thana konga hian pathianin engmo phurna nge pek che ikawa enge nga ti te hi hria thiam anga yani thu fingin thil mu chua zonga ro pui ber chu manin mu chua hi ni alo tiangin zirtir tuini chuan arin om takin zirtir ro zirlai ni po in khwale tui thani turin zirang che ko san shwai tuini po in ko sana arin om takin dik takin member te shwai ro chutiang talenin belkhom chuan aram nuam asiam mai don hi alo nia thil te thamte te ngai tha sia thil sang le lian tham chawa che thatemo thang thatlo kan tum thin hian pola nget asiam thin ani zoram siam thatur hian nang enge iti ve tur lo in zot ve te le oleng po ni se tuntumatan chuan Mizoram Sarkar a Rural Development RD Department waya Group D Provisional Employee hnaruak chungchang kan en hawanga Provisional Employee omzia le ham thatnan don theite po toifel dewin zir chua kan tum don ani tuntum a Rural Development RD Department waya Group D Provisional Employee hnaruak zathi post patni ania lo chu cheng sing khatle sang khatle zakwa thatin an hlo don ani deal tura thiamna nei ngai te class 8 pass chindetana deal thei dona class 8 le achung lamtan kha chuanin bituk om lawani graduate tan po deal thei ti na ni chu Mizoram Middle School standard chintal thiam nga ya computer certificate DCA CCA CCC kan ti te khangai lawa tin working experience po nei care angai lawani kumbit hlia han en leila deal tu chu kumsom pariat atanga somthum le panga inkar an ni anga ya keini STSC tribal tan kumsomli thlein an deal thayani deal dan tur form fill up dan tur han en leila deal na form hi department website mizorural.nic.in atangin a download thaya chu print chua form kha fill up mai turani tin an office Directorate of Rural Development Chan Mari Aizola an establishment section atangin form hi lak chua thei bokani deal na form a hian deal tu ming pa ming date of birth address contact number education certificate chu class 8 le achunglam certificate te kha kan neyang ang fill up turani dona form fill up ruala document thil tel ngai te chu pakhatna date of birth piani le tha document proof chu birth certificate ani mayanga education certificate class 8 le achunglam certificate kan neyang ang kha thil telanga ya India khwale tui dik tak ni na chu voter ID emo Aadhaar card photocopy khatiang khathil telangai boka passport size photocopy pahni angaya employment exchange enrollment card xerox copy employment card kan ti thin kha xerox copy angai bokani deal na form hi deputy director administration section Directorate of Rural Development Office Chan Mari Aizola office hun chungin a thelu thayani form submit hun last date chu tun tha June ni somni le pakua ani donani last date of form submission kha June ni somni le pakua thleng ani donani chu selection process toy ten han en leila written exam om don lova personal interview atanga lak turani donani personal interview hun le mun te chu nakina chiangzokin kan contact number a min hriat tir le dona tin an department website a po en thein anon tar lang le donani atop nan provisional employee PE chungchanga kan hriat tu then khate han tar langila kumsa ni le somni khan Mizoram Sarkar waya master role kan ti MR kan ti te chu provisional employee tia thak an ni tunma MR minimum wage act waya hlo la thin chu PE an ni hnuwa hlo bi pa ngai pay structure ran neya thlatin hlo siam sak an ni to ni
kumtina an hlo pui basic salary atanga chutin za zela pali 4% ti pun annual increment kha siam sakan ni toni sarkar hathok pa ngai te angin travelling allowance te daily allowance le transfer allowance ti e kan ti te pon bill thei tonga pe te hian medical allowance za a pali an hlowa andong tel to don boka tin mei chetan fa pahni an nei thlengin naw nei chol maternity leave chol kar somni le paruk chuan la theya mi patan paternity leave ni sari chung lakhs phasakan ni bokani kum kha chungin casual leave ni li an la thei bok ato bera chuanin PE group D te hian nge na chance rata kan neya ma se group C group D post ba ke chu post transiam sakani don lawani omzia chu promotion theina chance kha a om don lawani